Niombe sababu tu ili niweze kupona, sababu si rahisi. Sababu wakati nitakuwa nikienda tuseme online, nitakuwa tu nikimuona, sababu nilikuwa naongea na yeye asubuhi, mchana, jioni. Nitakuwa nikimuona, naona ni kama nitakuja kumpigia simu jioni tuongee na yeye. Hiyo hapa kuna travel na travel. Yes, yes. Also, they are going to get in, yeah? Okay. Thank you very much. I appreciate it. Wambie they have been cleared. Kirigiti, wambie wamekuwa cleared. Yes, niko salama sana, niko salama sana. Yes. Oh, uko na kandarasi? Tunataka tumalize hii twende hapo. Tunakimbia hapo. Acha tumalize hii twende hapo. No problem. Karibu sana huko nyumbani. Fantastic. Huko ni mbali. Ni mbali. Lakini hiyo barabara inaekwa lami, lakini inaekwa lami. Hiyo is one that is up here. Yes. Hii ina deserve kabisa. Hii yana maana. Oh. Kubale. Okay. All right.
hali hanini wametu ikate kamera ishi tiagari pamoja kabla ya tukio moja mmoja ni moto kana shilingi 1.5 so doka na aje kangana thank you this is nimepotea so Manuel una impidi atuma adu wake na nini au mtoto tuma lakini leo kina mama mwana huyo na mama ndio tena pesa yake ndio kitu na walimu waongea kidogo toka na Mr. mwega urege oguo munene witu akiuga yo tumita wabicia munene wa bũrũri na rĩrĩa twaiguire gĩkuũ kĩa tafute viti hapa tuketi tu sisi wote tu tufone misako hapa kubwa tuketi twakiugire pole mũno na tũkoretwo tũkĩnyitanĩra na ngurubu ĩno ĩgĩbanga niyo guko kigwetete tagwo Mũrigo tutagaya na munene witũ cia president na twoka kurehera thirathi citũ cia munene wa bũrũri na tũigua gĩkuũ kĩa mwanake ũyũ ũrĩa akoretwo mũndũ creative mũno twakĩiguire pole mũno na tũkoretwo tũkĩnyitanĩra na andũ aya etagwo content creators nĩgetha tũhote gwĩka thirathi citũ na tũhote gũbanga maũndũ kuma mwena ũrĩa tũrĩ so nĩ pole rĩngĩ mũno gwĩ family ĩno gĩkuũ kĩa mwana mũnini nĩ gĩturaga mũciari mũno na tũkĩũĩ nĩ ruo rũnene na mwanake ũyũ nĩwe ũrarĩ kĩoneki na nĩwe ũrarĩ na kĩoneki kĩnene gĩa family ũguo ithuĩ na abici itũ na mũnene witũ twakiuga pole mũno mwĩyumĩrie na tũgũkorwo hamwe na hĩndĩ ĩyo twĩna mĩbango tũtuoka na nginya rũciũ mũthenya wa mũthia wa kumagaria KK ũguo twĩ hamwe mũno Ngai wa muoyo amũmĩrĩrie na tũkũnyitanĩra mũno mũno mũno. Thank you very much. Wanjiko ni MCA ya Kiambu. Mwega, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe, mwega ndwaragĩkĩrenga. Niĩ ndirĩ na ũruo naniĩ, tagwo Wanjikũ Mũturi, nĩ njereteirwo rĩrĩa rĩrĩ rĩanyu mahinda maingĩ, no mahinda marĩa ngĩũkĩte nĩ mahinda ma kuga ũkĩmũrora na hĩndĩ ya wĩra, na nĩ ũhoro wa kĩeha atĩ tũkĩte kuomboleza
kuhuruka kwa mwanake munini mzora arinde mutongoria munini uguo ni maundu ta mau ni makoragwo magituma mundu aigue kwinyiririka tondu ona ni uria turakimwona kuria oni na tugutwo tukiinteract nake twari nginyu mumui ithuĩ tũmũĩ mwena-inĩ wa social media na gũkorwo agĩgĩtũma arĩnge gũtuthĩ koguo njũkĩte gũkuona nĩ kũrehera birambi ciakwa ta mũndũ kĩũmbe o hamwe nyitanĩire na arata yakwa marutaga wĩra wa wabici-inĩ ya president na njuge atĩ nĩ kĩha kĩmwana kĩnini ũrona nĩkĩo kĩrakoretwo gĩkĩenda make sure atĩ nĩ kĩreũkĩrĩria na gĩkĩrĩgia gũteithia arĩa maciaranĩirwo nake na arĩa na aciari ake o hamwe na mama niseme ni pole sana kwa kumpoteza mtoto wako. Ndoto yake ciugo cingĩkũigana ngoro na rais no urigorete turakwira tondu ruo ruria wena rugutire mundu ngikĩruta ũguo no ni ũndũ ndingĩkũhoera nĩ atĩ thayũ ũrĩa umaga kwĩ Ngai ũrĩa ũtoĩkaine nĩ mũndũ ũrĩa ũtariĩ nĩguo ni ndingĩkũhoera tondu nĩ njũĩ Ngai nĩ aiguaga akũhe thayũ wa ngoro akũhe kũiganĩra njũĩ na ciũria nyingĩ atume atĩ kũrĩa ũronete ithenya tuthenya tũrĩa ũkuona kĩmwana kĩu gĩaku nĩkĩo kĩngĩra gĩa gũkinyanĩria Ngai akũhe ũndũ ũngĩ na kuonekanĩra na njĩra ĩngĩ na nĩguo ũhote gũtungata nginya ciana iria marakoretwo maciaranĩirwo nao. Kwa nĩ ndirĩ na ũru na ndakena mũno nĩ kũmwona andũ arĩ kĩrenga na poleni sana kwa jumla na asanteni sana, Mungu awabariki. Timu ya FB namugeithie muriega nĩgĩtagwo Marara wa Ngandi na njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa rambirambi cia mweri wa Kahangara nĩ andũmĩte gũkũ tũrore bara ũrĩa ahanaga Saturday na tuoka gũtuĩka nĩ Sunday nĩguo andũ angĩ mauga bara nĩ gũthondekwo gwakinyire kũrakorwo ndĩnathondekwo ũmũthĩ nĩ tũtuĩka gũbirwo marima kidogo na nĩ anjĩrĩte ndĩmũrehere pole ciake mũno akoretwo mũciĩ thikũ ta igĩrĩ na hete wĩra nĩ anene aya aitũ na no wega nĩ tũkũmũkirĩrĩria kidogo na ngwĩciria nĩ egũtũmĩte Bwana Itumbĩ na maũndũ make ũguo mũmũkire pole ciake mũno na hamwe na inyuĩ mũno ndariganĩirwo nĩ inyuĩ cio kwĩna andũ acio angĩ. Asante. Okay. Muriega rĩngĩ nĩ majarĩtie na mami na shosho kwa hivyo wacha nimalizie na kusema ndani kidogo kidogo ndio wa modo haya niweke kei yale ya ndio tukamaliza kidogo. So sisi tumekuja kutembea ili kusimama na nyinyi kama vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni, na tumetumwa na rais wa Kenya, Rais Daktari William Samoei Ruto kuja tusimame na hii familia, na ametutuma tumlete mambo yake. Na vile nimesema ni kwamba kwa sababu ni usiku na unajua mambo ya pesa na usiku na mambo mengine hutokea, tutaongea pale kwa nyumba ya tujue vile tutafanya. Lakini rais ametupatia shilingi milioni 1 kuja tusimame. Zaidi ya hiyo milioni 1 kuna mambo ambayo hata unaona hapa wanafanya hiyo kazi pekee alikuwa anafanya. Kuna mambo tunafanya na wao. Na kwa sababu wako on niwaambie kuna kitu tunawafanyia, kuna kitu inaitwa Facebook. Hapo ndio naekanga hii maneno. Na wengi wao jana waliniuliza maswali nyingi mahali tulikuwa tunaomboleza pia. Na leo nimekuja na majibu yao, na ndio maana nimeamua niongee na Kiswahili kidogo. Yoyote ambaye yako na kitu ya Facebook na haina monetization, utumie creatives@president.go.ke na tutahakikisha kwamba account yako kama iko active ipate monetization. So hiyo tutafanya. Ma'am, shosh, sisi tunakuja kusema poleni sana na kuomba na nyinyi. Tulikuwa tumeongea hapo mbeleni. So nitasema kwamba pia MP wa area hii ambaye pia ametuma timu yake, ametuma na shilingi 1,100 yake ambayo pia sijui kama tunajua kiongozi wa wengi ambaye anaitwa Kimani Waishukwa. Kimani Waishukwa pia ametuma na shilingi 200,000 na governor wa Nakuru Bi Susan Kihika pia amenipatia 1,200. So nitakuwa na shilingi milioni 1.5 1.5 million iweze kuwasaidia pale imebaki, na pia msitumie yote kwa mazishi. Nasema hiyo kwa sababu najua kamiti ya mazishi iko hapa
hiyo pesa sijawapatia iende kwa mazishi. Kidogo waweke kwa mazishi, malizie ile imebaki, lakini ile nyingi wabaki nayo. So msiweke pressure sana. Hata sitawapatia yote ndio usiweke pressure yote. Ndio sasa baada ya mazishi pia wako na maisha. Si ndio? Lakini nakupa pesa yote, wao ndio wataniambia vile tutaendelea tukienda pale ndani. Vile wataniambia ndivyo nitakavyofanya. Lakini ningeomba kamiti sana sana mkubalishe familia isitoe hiyo pesa yote kwa mazishi, ndio waweze pia kujipanga ile mambo ambayo kijana alikuwa anawasaidia nayo, wajipange kuweza kuendelea na mambo yao. Sio? Sijui mazishi itakuwa hapa. Kwa pale umeona tent hapa. Hapa ni kiwanja cha kanisa. Hapo ndio kanisa itafanyika. Mazishi itakuwa hapa. Mazishi itakuwa hapa. Okay. Sawa. So sisi tutahakikisha kwamba kesho tuko na timu itakuwa hapa. Pia sisi tutajaribu sana tuwe kama tutaweka tutakuwa na timu ambayo itakuwa hapa. Kuhakikisha kwamba tumesimama na nyinyi. Ilibidi tukuja leo usiku kwa sababu rais amesema kwamba tuhakikishe kwamba tumeona immediate family na tuwapatie kwa mkono. Kwa hiyo ilikuwa important hivyo ndio tuhakikishe kwamba message ya rais imefika vile alikuwa anataka ifike. So tunashukuru sana kwa kutukaribisha nyumbani na sisi tutafanya hivyo. Najua rafiki yetu akona tunawasha kando pale Kirigiti. So sisi tutaenda tuongee pale alafu ndio tuweze kutoka na wao tuende pale Kirigiti Stadium tuwashe kando na tuweze kufanya hiyo. Sasa ningeomba pengine tuimbe wimbo moja pamoja, alafu tuombe, alafu ndio sisi na familia tuingie pale kidogo tuongezane kidogo. So sijui nani ataongoza wimbo. Just a minute. Okay. Sawa, sure. On behalf of the family, mimi naitwa Ndimuli. Na mimi ni anko wa Kenya. Ndiye msimamizi wa upande wa familia na wengine wenye wako hapa. Nataka nichukue hii nafasi niwashukuru. Kuja kwenu hapa mmegusa roho zetu. Mwatuonia wendo wa magegania. Ukuona haha tuko na president, tuko na hotani munene. Ni wendo wa magegania. Ithuĩ tũreraga mwana witũ no kamũndũ. No nĩ tuona ti kamũndũ, nĩ mũndũ ũrarĩ handũ bũrũri-inĩ. Ithuĩ tũngiuga Ngai amũrathime na mũtũrie na thayũ wake, tondũ nĩ mwahutia ngoro citũ, nĩ mwatwĩka wega. Mũrathimwo nĩ Ngai na mũtũre mũnyitĩrĩire andũ aya, tondũ ona nĩ andũ magegania bũrũri-inĩ. Mũrathimwo mũno nĩ Ngai na mwacoka kinyĩria president witũ ngatho citũ, no mwĩrĩ no tũramũhoera Ngai tondũ nĩ mũndũ wa magegania. Mũrathimwo nĩ Ngai. Ndio wewe ya kwa jita kwa tumbe tarehe yako. Bwana usehemu yangu. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, uniongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Kamisha tuombe. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before you this evening with thanksgiving and praises, O God Father.
We gather here not because it is our plan, just because it is your plan, God Father, we are here mourning one of our brother, God Father, KK Mwenye. Father, you decided to call him before us, oh God Father. I know it pains a lot, most of us, oh God Father, being a content creation family. But Father, we pray that you're going to hold us, oh God Father, so that whatever we are going through this evening and forever, God Father, will always remain in our hearts, oh God Father. Father, you decided to take KK to go before us, oh God Father. It pains us, oh God Father. But teach us how to contain this situation, oh God Father. Because there will be no one like you, oh God Father. Father, tunakulilia asubuhi jioni ya leo, tukijua kwamba unaenda kutuponya vidonda vya roho ambavyo tumevipokea Mungu wetu. Najua unaenda kutuweka sambamba kadri upendavyo Mungu wetu. Familia ya KK Mwenye Mungu wetu, najua hakuna mtu anayeomboleza zaidi ya familia Mungu wetu. Mungu wetu, tunaomba kwamba unaenda kuwashikilia mkono kwa wakati huu ambao wamepoteza a young star, God Father. We pray that you are going to hold us, oh God Father. And it is in the mighty name of Jesus Christ we do pray and believe. Amen. Wengine mam na mfunga kusema kitu ndio nilikuwa nimefunga program hii nilikuwa tunaongea. Sasa kwa sababu ya hawa ambao wanaenda kuambia dunia vile mambo yanaendelea. Habari zenu nyinyi wote. Mimi ndiye mama ya KK. Mimi ningependa tu kuwashukuru tena tu sana kwa vile mmesimama na mimi, vile mmeonyesha upendo wenu. KK alikuwa mtoto wangu, nilikuwa nampenda sana. Alikuwa mtoto wangu wa kwanza. Alikuwa nampenda sana, alikuwa ameniahidi tu atanifanyia vitu mingi. Na kwa uwezo wa Mungu, sababu Mungu hatuwezi kumlaumu ama kumuuliza maswali. Yeye alivuna tu mahali yeye alipanda na mahali aliona ni pazuri. So sisi tu chenye ningewaomba, mniombee sababu tu ili niweze kupona, sababu si rahisi. Sababu wakati nitakuwa nikienda tuseme online, nitakuwa tu nikimuona, sababu nilikuwa naongea na yeye asubuhi, mchana, jioni. Nitakuwa nikimuona, naona ni kama nitakuja kumpigia simu jioni tuongee na yeye. Naomba tu mniombee tu ili niweze kupona roho yangu, sababu si rahisi. Asante. A minute please. Mkiona huyu mama akisimama hapa, KK was the pillar in this family. Mkiangalia shosho mwenye amelea KK, health wise amekuwa bedridden with poor health, na KK ndiye alikuwa ananunua dawa za huyo shosho. We have a special case in this family. Tunawaita people with tuko na hiyo kesi hapa. KK ndiye amekuwa ameshikilia huyo mama mwenye akona hiyo kesi, akona katoto kadogo bado. KK ndiye alikuwa anasomesha. KK ndiye amekuwa a pillar to this family, ameshikilia hii family sana. Mkisikia mama akiwa na machozi namna hiyo, ni kujua kuna kitu imemuondokea, na akiomba tumshikilie juu tunajua ile shida iko kwa hii familia. Mbarikiwe na Mungu. Sawa, so maybe ningeomba tuingie hapo ndani. Ndio tuendelee kuongea. Asanteni sana, tunashukuru sana. Karibu.